Hello guys, welcome back to my channel once again. Ngasi gi video sidi title ga thumbnail ga uraga khangbiramani ima kaithen da aina kaithen ga ba chatlu bagi video ne hojik ayukta ne ba aina chatli je pung 5 makhai adai da mayam so ayukta dumaina kaithen mayam budi kabirangani do ka da ba yaw taraga di mayam su chatpio walking oina yam nungai bane aduga fresh oi ba pot su yam phang bane ado mayam video je haujar tingai mamang da like share and subscribe to ba kaubiram gano aduga khoyum da satpa anauba lay kharasu aina ai hapjarake lay amani anauba satle ko adusu hapjarake aduga mayam punna yengminarase nungai bidaragadi like to ba kaubiram gano aduga comment amom tanga pibiram video je haujarage mayam punna yengminarasi. Let's go.
mayam sigi pambi je khangbi bra kaino do si se kaino oidoine drumstick oidoine boko ado drumstick je macha oina pikru pikna pan bu ju hora apne ado sidadi machet amadi ure to sumaina hoi khara pan hore si sina dragon fruit ke flower ne si je dragon fruit che adum pale mamang da su trying thoi mu palaga chagre yam du thumme adugo sisna anoba salai ne mu sina dragon fruit ke flower ne ado mayam video je swai da loishalage mayam nungai bitar ga di like share and subscribe to ba kaw biram gano aduga ngasi bawba support to birak pagi damakta yamna nungai ba phongdok chari aduga makha ta na su dum support to birakani haina khanjai ado ngasi gi oina di loishalage thank you so much for watching see you again bye bye